ingqungqulu emaphika abanzi magalela nzima kayibethi yabhakela ibethene nenkulu emoyeni sibantu yathela ngomphoso wenkuzi ikhipha namakhizane eyakithi sukume yaqholosha enyasali babhalele njengecela impinda mkhadli kakhethi nakosazwayo ugadlile dova amakhanda abanamagama nje kusasizoyina napho sawuthi sangolozela abantu ngonyasi thabe ngathanda ukuyifakaza ngoba ifakaze esihlele sihayise enkondle evunywe izihlahla lotshani umkhatho enelela ngenkulu inhlokomo jikjela imhlaba ngengcwele izwa zomzinyathi sayithokozela abasemulweni bahlala amanzonzwana njengabe emukayo besabe izulu edume phezu kwamathabetulu nabanye labachachamba abanenhlahla abaneshobolo bendlula icephu sebenyumukele benjengomncithe enhlalo yofundo likhothi umkaza qaleka cishe zabhokozeka imile njengamampunge bantu bangakaseme esitholiseleni ngomafu wena wendlu amenzi abawulalela umuntu omemezayo omemeze ngahlakani yalila ojibula kanjaba lichithekile likhithwe ingqondo endala yakuthiwa amalandela ube nesibindi ukutheleza ngokukhuthazela umntakandaba sebemthuka bemqokofuna bethuzo insinga yokusa bethuzo insinga yoba yinkosi kanti bangcoba ngamafutha empepho yakithi lapho kwamalandela usodlika sinkonyana incane yadaba egidimbala umpikelelo yinsizwa ngobe bepikelela amadoda akazule sephelelwe ngamandla umaphokophela ngobe ngayinsizwa isininganikana engapende bazimbona bezibonyama ogijime ngandelanje ngafifi ekwatadwa umlontata nani mandebele seliyoguka ndelile enikela bona izinyale elesilo sandaba otambe izandla amakhanda amadoda hlangana amakhosi Sengonyama ngabakho yayibahlama ngamabili lazule kwangwane kuseyiphekela yazi bayethu thokoza kakhulu maNazaretha ngahlala phansi Shembe nyazulu manje lonke lawaShembe uNkulunkulu kaZulu okhona phakathi kwethu ohamba kanye nami uNkulunkulu umdolomba uNkulunkulu lamawewe ngithokoza kakhulu abantwana abakhona nababangiphelezele ngibingelele kakhulu emakhosini asedlukulu nabesilo ngithokoza kakhulu nabesilo nyazi lwezulu ukuthi njalo ngasikhathi sonyaka bawe lona thuba la siyake sidibane khona elinda Ndonga uma ngikhumbula kahle amaNazaretha amaningi azokhumbula ukuthi ngisasengumntwana ila engayikhetha khona inkosi ngobuNazaretha uhle phela sikhumbuzane ezinye izinto ingqondo yomuntu ihamba ikhohle noma ngangibani ngabe usuNkulunkulu sikhumbuzane ingakho uma uthi benilalele kahle inkulumo yonyazi uqala nje lutho yonyazi khona ungaliphethe kahle elifisa ukuthi likwedlusele ebandleni laselithi kuningi okumele sikhumbuzane khona la ngabe emagameni onyazi ingakho ngithi nabesilo wonke umuntu uhamba akhohlwe kuhle ukuba sikhumbuzane lenkonzo iyasikhumbuza ukuthi njalo ngonyaka ngalesi sikhathi siyadibana lapha egameni lapha elinda egameni lesizwe nasegameni ledlukulu
ukuthi ke masiphela unyaka ubaba futhi bese sondela emashowini nakhona sibe nomhlangano zimbili inkonzo ezibalekile besuke zenziwa lapha ekhaya iyona lesikuyona namhlanje bese kubayile yangoDisemba phela ngonyaka ngalokho nabesilo ngizonibonga nyazi lwezulu cishe ngiyabona izwe liyadunguzela kuningi singamaZulu esingeneme ngakho okuhanjiswa phezu kwethu ukuthi ke ngeke sihlale sithule bonakala isicelo esikhulu ngihlezi esihlalweni sokhokho ngithathe emva komdlokombane kunento ayishilo ubaba nami engiyazi kodwa khona ukwazi kodwa ubusa usanaki ngalokho ngisho lokho ubesho ubaba ukuthi umdlokombane wafika lapha ekhaya wafika wavinjwa siyakhumbuzana izinto kanjalo ke ngokosiko lwempilo lwethu maZulu nangokwebandla nje lomNazaretha ziyahlanjululwa ngisuthi namhlanje ngisuthi lokade kusho ubaba ngoba nami ngihlezi kulesi sihlalo ngiza lapha ebandleni sengaze ngaba ingxenye yaleli bandla kanti sinecala ezulwini Nazaretha kuyikhona ukuthi ngikwenze ngibambisana nobaba ngangibikela nje laba bantu abanye bakahulumeni ukuthi mina umsebenzi wami ngiyawazi yini mawukuthi kona sebukhohliwe umsebenzi wabo ngikhona ngizobakhumbuza mina ngoba ngikhonela lokho uthi silo sikababa mase singasayitholi imfaneko zazo kumele ngibhekane nabo mina ukuthi bahambe beyokwenza izinto okumele ukuthi nawo umsebenzi wami ukubhekelela inhlala kahle lesizwe ngalamazwi nabesilo ngithokoza nyazi lwezulu ukubambisana ukulokhu kukhona kuya ngokuqina phakathi kwebandla lokhosi bakwaZulu kanye namakhosi asedlukulu ngoba amakhosi azokhumbula ukuthi ngoba ithina sihlezi nabantu emhlabathini yingakho makuza esihlalweni ekuthiwa uhlanga lomhlabathi ngibambisene namakhosi uShembe wayeze kithi thina amakhosi ezithi nje maNazaretha singamakhosi kusemibhalweni ukuthi singamakhosi asedlukulu isilo kumele simvikele uShembe ngaleli bandla lokho kuyisibopho kithi sihlezi ezihlalweni zokhokho omkhulu siyakwazi singamakhosi siyakhumbuzana futhi ngithokoza kakhulu bandla lamaNazaretha ngiyazi kuningi enibona lapha kumabona kude okunye kuyanithusa okunye kuyanimangaza ningaqaba ukuthi ngithulele angithule ngiyasebenza nazi kuthiwe ngithe akuthandi lokho kwenzakalayo kodwa ngiyasebenza indlela engisebenza ngayo ngisebenza nawo amakhosi lawo siyasebenza asikuthandi lokho esikubonayo lapha kumabona kude
ukuthi ukuze kuthiwe alonakalanga ngesikhathi sethu ekhona amakhosi amadala nathi ngoba nami ngisanda ngena esikhundleni khona babefunda nobaba ngisho esikoleni phakathi kwalamakhosi engibheka ukuthi ulwazi nakuwo ngizoluncela ukuthi sibambisana kanjani angizeli ukuzokhuluma kakhulu Manazaretha ngiyafisa kodwa ngenxa yesikhathi unyazi ngoba ngithi mangizokhonza ke libandla liyake linginikeze ithuba lokhu ngibingelela isizwe sikaPhuma noMageba umkhuleko omkhulu kumina ngithokoza kakhulu yazi bezulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu umphefumulo wami ngithokoza kakhulu inkosi ngibusise Let's go. Baik.
Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, ayede, ayede, alamakhosi. Engizeke nje. Baseceleni baba.
wena wendlovu ayede Sengonyama ngaba labehlala ngamabi lazule kangwa usayitheleya simane bebeyigeza beyibhekiseka ithi kwaZulu nanamhlaka lokho abanini imposi nabo basamangele kumangela umaqondo bengokashiya abanye kwamangela ukhaphatha wakakisa imali isizibe singafifana beyadinganisa isiziba sizonke zisozubele sibenziswa befiyageza oshone washona ngesicoco sakhe okucoco ngimbonile bephuma kithi lapha kwasodlabela umgama semaphisweni ubengaphuma uqembu akhobo kobe ilahlekile ngoba ndiyodokudebe lapha kwasohlangane esingesemadibule esingesemfumane ikonetheisikalo konibeshonga amandla okuhlalela unomashipse nomashipi yakhe usizima nongamathunze itaba ufifa lwendobheni amanxeba umhlopho okhanye kusakwadlapha obengangabazingeli bakwamabhela ababezingela isigungulwana uselela intongandela kobaleka elithabatha umshiza lawo entshatha ngoba liyogalela ngawe emakhenganeni intombi ekulala umqambayiya ezinye ziyalela ziyathokoza umvuso omnyama okosikhakha ovusela abantu ukuhlatshwa izicufe zingasihlabanga udingane hlayiya phambili salibalo kumbukisa nyawo sathi ziyakuhlaba sale sayigoduka saseyibele kuba ngizigcotela emfuleni bantu basesigweni ithi mangasoindlela tobizela bakwamashubana ithi likhululiyeza eboliyanyelela ilifanisela ntabe ngohabaye wena wendlovu ayede